Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर कॉनी डिसिल्वा, गोंयचे नामनेचे बाळटेर रोग आनी बायलांचे रोगशास्त्र तज्ञ, आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर कोनी ब्लाजियो डिसिल्वान आपली MBBS ची पदवी फादर म्युलर्स मेडिकल कॉलेजींतल्यान मेळयली. ताणें फुडें DNB ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनोकॉलॉजीचें शिक्षण बेंगलोर बाप्टिस्ट हॉस्पिटलांत घेतलें. डॉक्टर डिसिल्वान ट्रेनिंग इन गायनेक एंडोस्कोपी भारताच्या प्रिमियर इन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स न्यू दिल्लींतल्यान मेळयले. डॉक्टर सध्या नुसी वॉकार्ड हॉस्पिटलांत ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनोकॉलॉजी कन्सल्टंट म्हणून काम करतात. डॉक्टर नमस्कार. जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां, डॉक्टर कॉनी डिसिल्वा हे बाळटेर शास्त्र आनी बायलां रोग विभागाचे तज्ञ दोतोर जावन आसात. ज्यो तुमचे प्रश्न आसात, जे तुमचे शंका आसात, ते तुमच्यान आमकां फोन करून विचारूं येता. 24904444 आनी 24904445 ह्या दोना पैकी एका नंबराचेर फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. आनी फोन करतना आमकां खंयच्या दोतोराक तुमी मेळ्ळा हाचें नांव स्पेसिफिकली सांगपाची गरज ना, आनी आमकां तशी इच्छाय ना. आपूण दोतोराक मेळ्ळा इतकें सांगल्यार पुरो. जी तुमकां ट्रिटमेंट दिला ताचे विशीं आमी उलोवं येता आनी ताचे विशीं स्पश्टीकरण तुमच्यांनी सेकंड ओपिनियन म्हणून घेवं येता. डॉक्टर, जस्ट टू स्टार्ट द शो, what I would like to ask you is that basically प्रश्न तुमी कोंकणीन विचारूं येता. दोतोर कोंकणीन आनी इंग्लिशीन अशें आपल्याक जमता तशी जाप दितले, आनी मदीं जावं जाल्यार हांव आसतलोच, ताजेर कांय शंका ना. कॉमनली दीज आर द डेज वी सी लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी केसीस. वॉट इज द कॉज? म्हणजे खुबशे बायलांच्या मदीं वंध्यत्व येता. म्हणजे आतां ह्यो जे पयलींच्या प्रमाणा पेक्षा खूब प्रमाण आमकां दिसून येता की बायलांक म्हणजे भुरगीं बेगीन जायनात. हाचें कारण कितें आसूं शकता? Most likely in male, if you're considering about male infertility, then it is because of stress related, then increase in temperature, all those things, and especially nowadays women are more career oriented, so sometimes they try to postpone their pregnancy, so that leads to decrease in their ovarian reserve sometimes. And basically it's about the stress and family planning which have come into play, which actually decrease the ovarian reserve. So you mean to say our basic intentions, or so-called as settled life, or so-called as our career, all these things are playing role directly or indirectly on as far as this thing indirectly it's influencing quite a bit actually. Okay. What I would like to know, doctor, is the diet has any role? Because often people keep on saying the junk food or this, and has it any established role? Diet as such only plays a role in obesity. I mean, when patients when people put on weight, be the male, especially the male partner, then there can be decrease in the sperm count, etc. While in the female partner, it can be because of PCOD, increased chances of PCOD, again weight gain, faulty dietary habits, all those things can lead to hormonal imbalance and infertility. Okay, since you have mentioned about PCOD, I would just like from little explanation about what is PCOD. What is the cause? Because it's quite common these are days. I'm saying even the young girls coming with the PCOD, married females coming with PCOD, and as you have rightly mentioned, because of stress and the dietary habits and all these things are playing, no exercises, they are all playing a role indirectly. So what is PCOD and how you can tackle this issue? Because as you also mentioned it, and what I said, it is one of the commonest cause of infertility. PCOD is a disorder where women will have polycystic ovarian. It's called polycystic ovarian disease. Where it will be there'll be a combination of amenorrhea or irregular periods. Sometimes it can even go to amenorrhea. There can be infertility, and there can be other associated metabolic disorders like impaired hyperglycemia, glucose intolerance, and all those things. Even those that has to be looked into. And sometimes even the cholesterol can actually be elevated or deranged. So indirectly डॉक्टरान सांगला की PCOD हे खुबशे बायलांच्या मदीं किंवा तरुण स्त्रियांच्या मदीं किंवा यंग गर्ल्सांच्या मदीं दिसपी एक दुयेंस आमकां आतां खूब कॉमनली दिसून येता, जातून बायलांचे म्हणजे खूब फावटी वजन वाडटा, तांचे पिरियड सारके येना, म्हणजे तांची मासीक पाळी सारकी येना,
चड जाता किंवा खूप अशें ड्युरेशन खूप वाडटा किंवा केन्ना केन्ना बंदय जाता किंवा मदींच 3 म्हयने वता मागीर 4थ्या म्हयन्यान जाता अशा प्रकारची इरेग्युलरिटीज आमकां दिसून येता आनी हाचो एक परिणाम म्हणून कितें जाता की तांचे पिरियड सारके नाशिल्ल्यान तांकां कन्सेप्शनाक जावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणजे ती कन्सीव जायना किंवा प्रेग्नन्सी तांकां येना आनी खुबशे फावटी अशे ज्यो फिमेल्स आसता what I would like to say, these are females, they go from this doctor to that doctor searching for a remedy for that, but actually remedy, they never want to reduce their weight actually, if you see that, and they will say they don't we try, but then they don't correct their diet. Diet correction जावंक जाय, then little bit of exercise should be there. Exercise is very mandatory. What they say is in patients with PCOD, even a 5% reduction of weight, 5% देखून weight कमी जालें, there will be actually resumption of menses in a much better way. I mean, the regularity will be much better. Yeah. Doctor, I think we have got a question. Hello. हॅलो, नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की आता सध्या आम्ही जे वाचता पेपरात की गर्भाशय आणि पित्ताशय बायलांचे काडपाचे प्रमाण चड जाल्ले आसा, म्हणजे ऑपरेशन झाल्यानंतर त्यांनी किती काळजी घेवपाची एक प्रश्न. आणि आफ्टर मेनोपॉज जेन्ना ऑस्टिओपोरोसिस स्टार्ट जाता तर कॅल्शियम टॅबलेट्स कंटिन्यू करा म्हणून डॉक्टर सांगता. तर कॅल्शियम टॅबलेट कंटिन्यू केल्यानंतर कितें सायड इफेक्ट जावं शकता काय कितें, मातशें याच्यावर गायडन्स द्या. अच्छा, सो ही हॅज गॉट 2 questions. One is after hysterectomy what care should be taken, and second thing is what should be dose. I mean, is there any problem in taking calcium tablets after postmenopause? So personally I feel calcium supplementation, the resorption of calcium from the bones starts very much in the late 20s. In any female especially, it starts in the late 20s. So as a personal thing, I think replacement of calcium, I advise all my patients to start calcium replacement right from the age of 40 years. 40 years would be the best thing. You don't have to wait till menopause to replace your calcium. Start it from 40 years, take regular calcium. As far as I have seen, there's no adverse effects of taking calcium. Even they say in relation to stone, what nowadays the urologist will say is that in case of calcium, most of the stones are uric acid stones. They are not calcium stones. So consumption of calcium as a supplement will not cause any harm. In fact, I'm just asking you, doctor. In fact, they recommend that calcium citrate should not cause. I mean, that usually doesn't cause the stone. Doesn't cause, So that also can be okay. And regarding post hysterectomy care, hysterectomy झाल्यानंतर care, for the first 3 months we advise them not to lift heavy weights, not to have sexual intercourse. In case of there's any problem like discharge and all, they have to report to their concerned gynecologist. Diet wise, maybe a good diet rich in proteins as part of surgical when they are recovering would be good. So a healthy diet during that period. म्हणजे डॉक्टरांनी सांगला त्यामुळे एक हेल्दी डायट आणि चड कष्टाचे चड जड उखलप ना एक पहिले 2-3 महिने, शारीरिक संबंध दवरप ना, किंवा समजा कितें ब्लिडींग जालें कितें प्रॉब्लेम आयलो जर डॉक्टराक वचून वेळार मेळप, ह्या सारके जर बेसीक सगळे जशे आमी पेशंटांक जशे एडवायस करता तशेच जे रुटीन जर आमी तेंच्यांनी फॉलोअप केले जाल्यार दॅर इज नथींग म्हणजे एडिशनल स्पेशल अशे केअर अशें आमी काय रिकमेंड करना. आणि इट इज अ म्हणजे laparoscopic laparoscopic removal जशे डॉक्टरांनी सांगला. ओके, what is the difference between laparoscopic hysterectomy and what your traditional hysterectomy, vaginal hysterectomy, whatever it is? No, traditional hysterectomy is of 2 routes. One is the abdominal and the vaginal. Okay, doctor, I think I will just take a hold. We have got a question. Hello. हॅलो डॉक्टर, आपल्या दोन म्हाका सांग डॉक्टर, बायलूय बरी आहा जिवान आणि त्याचो घोवूय बरो आहा, तेका भुरगीं पळय जाताना तेका कामीण आणि कितें असं जाताना कित्याक लागून दुयेंस जाता? कामीण केल्या जाता भुरगे जन्माक येता ताचे बद्दल विचारता. प्रश्न बरो आसा. इज बेसिकली नियोनेटल जॉन्डिस. Neonatal jaundice. बरंच खरं विचार करून प्रश्न विचारला तुम्ही. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर दॅट. Actually, there is difference. There is 2 types of jaundice. Neonatal jaundice is physiological and pathological. When it occurs after 24 hours, it is more physiological. That is because of excessive RBCs which are broken down. Baby's liver cannot handle it because it's immature. That is normal. It will resolve with phototherapy. While the other one which occurs within the first 24 hours is pathological, and that has to be looked into. I think physiological jaundice is something which most of the babies, actually around 50% of the babies we see, they do get it in the neonatal period. That is taken care by phototherapy. डॉक्टरांनी हे जे सांगला उत्तर ते सामके महत्वाचे आसा, तुम्ही समजून घेवप तितकेच गरजेचे आसा. जशें आमच्या एक सर्वसामान्य मनांच्या मनात आसता की प्रेग्नन्सी वेळार ती आवय बरी आशिल्ली, बापूय बरो आशिल्लो, काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो, अशें आसतना भुरग्याक जॉन्डिस जाता किंवा ताजी नियोनेट म्हणजे एंटीनेटल केअर व्यवस्थीत आशिल्ली, सगळ्यो गुळयो दोतोरान दिल्यो तश्यो घेतलेल्यो, अल्ट्रासावंड केल्लो, डिलिव्हरी व्यवस्थित जाली, तरी पण भुरग्याक जॉन्डिस किंवा जाका आमी कामीण म्हणटा ती कित्याक जाली. तर डॉक्टरान सांगला की कामीण 2 प्रकारची आसता. एक म्हणजे फिजिओलॉजिकल म्हणजे जावपाची शक्यता आसता म्हणजे नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून,
आणि दुसरे फावटी पॅथॉलॉजिकल म्हणजे एखादे दुयेंस अशें समजून. आणि खुबशे फावटी म्हणजे 50% वेळा अशें म्हणूं येता की ही जी कामेंट जाता ती पयल्या 24 वरांनी जाता आणि ती नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून जाता. कारण ते जे आमी RBCs म्हणजे ब्लडाचे जे सेल्स असतात ते इतके फास्ट म्हणजे त्यांचे डिसइंटिग्रेशन चल्लां की ते लिव्हराक तो लोड जाता आणि ते मॅनेज जायना म्हणून एक प्रकारची कामेंट जाता. आणि ही कामेंट खुबशे फावटी एक 4-5 दीस वताक म्हणजे तो आमी जो थेरपी लायट थेरपी दवरता किंवा मातशें वताक दवरता हातून कमी जाता आणि हातून भिवपा सारकी कांय नासता. दुसरी जी आसता तितून मातशें एक थोडो धोको आसूं शकता पण म्हाका दिसता विथ न्यूअर टेक्निक्स अँड मेडिसिन्स अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टायम इट इज टेकन केअर ऑफ. प्रश्न खरोच बरो आशिल्लो. आय मस्ट कॉंग्रेच्युलेट फॉर इट. डॉक्टर, वी वर टॉकिंग अबाउट vaginal shove or traditional hysterectomy and laparoscopic hysterectomy. When it comes to traditional hysterectomy, that is either the abdominal or the vaginal route. Vaginal route is always better because you don't enter the abdomen. So the patient can walk out of the hospital much faster. While it comes to abdominal, there's a big scar, incision. First of all, scar. Which they don't like. Which ladies don't like. Which most of the ladies don't like. And healing is slightly delayed. Discharge is later. I mean, discharge from the hospital, I mean to say. With laparoscopic, you can, it's just a keyhole. Just 2-3 holes are made and the uterus is delivered out. So earlier discharge from hospital and lesser complications. If you are well versed, if the surgeon is well versed with the hysterectomy, then lesser number of complications. They can resume their activities faster. Normally, when we advise them around 15 days of rest, 15 to around 1 month of proper rest, laparoscopic surgery they can resume work much earlier. अच्छा. डॉक्टर, हांवें एक प्रश्न विचारिल्लो म्हणजे एक्चुअली तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन की लॅप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी म्हणजे पोट चिरिनासतना बारीक दुर्बिणींतल्यान ज्यो शस्त्रक्रिया करून पिशवी काडप आणि जी आमची ट्रेडिशनल म्हणजे इतकी वर्सांची पारंपारीक पद्दतीन पोट चिरून किंवा सकयल्या म्हणजे योनीच्या मार्गांतल्यान पिशवी काडप हातूंत कितें फरक आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें हे जे पयलींचे आमच्यो पद्दती आशिल्ल्यो त्यो तश्यो वायट न्हय पण कितें आसा तातूंत पेशंटाक खूब दीस हॉस्पिटलांत रावचें पडटालें. स्पेशली जर पोट चिरून केलें जाल्यार तो घावो बरो जावपाकूय टायम वता आणि त्या खातीर पेशंट आपली सदची कामां रोखडी करूं शकना. वेरएज ह्यो की होल सर्जरी किंवा जाका आमी लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणटा किंवा दुर्बिणींतल्यान ज्यो शस्त्रक्रिया करता तातूंतल्यान ते इतके बारीक बुराक आसतात की ते बेगीन बरे जातात. पेशंट आपल्या कामाक बेगीन जॉयन जावं शकता, आपलें सदचें काम करूं शकता आनी ताका चडशें रेस्ट अशें घेवचें पडना. स्पेशल बाबा खूब दीस 15 दीस न्हिदून उरला, आराम करता अशें कांय गरज पडना. आनी आय थिंक दीस इज बिकमींग म्हणजे जशें हांव खूब फावटी म्हणटा की हे जे कार्यावळी आसता हॅलो दोतोर सारकी ते ह्या माध्यमांतल्यान आमी नवें कितें तंत्रगिन्यान आसा ताची एक वळख तुमकां जावची. म्हणजे हे कार्यावळ पळोवन तुमी दोतोर जावचे अशें न्हय, तुमकां एक माहिती मेळची, नव्या तंत्रगिन्यानाची वळख जावची, नवे नवे ज्यो वैजकी मावली शस्त्रक्रिया आसा, नवी वखदां आसा तांची एक वळख जावची. ही आमचें एक धोरण आसता आनी म्हाका दिसता त्या खातीर अशे प्रश्न खूब मोलाचे आसता. तुमच्यानी फुडले प्रश्न आमकां विचारता. डॉक्टर, वॉट आय आस्क यू इज ऑफन वी सी म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या वेळार खुबशे फावटी जी बायलां व्यवस्थीत आसता, व्यवस्थीत म्हणजे कितें तांकां पयली फॅमिली हिस्ट्री ऑफ हायपर टेन्शन म्हणजे प्रेशराचें दुयेंस आसना किंवा तांचो प्रेशर अचानक वाडटा किंवा अचानक वाडपाक सुद्दां किंवा हात पांय सुजतात, तोंड मोठें जाता. वॉट इज दीस म्हणजे जाका तुमी PET म्हणटा किंवा हायपर टेन्शन ड्युरींग प्रेग्नन्सी म्हणटा, वॉट इज दीस एंटिटी आनी हाव इट इज टू बी टॅकल्ड? कारण हाचे फावटी खुबशे फावटी आसता की हाका लागून भुरगे दगावपाची शक्यता आसता, आवय सुद्दां एट रिस्क आसता. Hypertensive disorders in pregnancy are a very risky complication, especially at term. The eclampsia, there's some entity called as eclampsia. Suddenly patient will come at term pregnancy with fits. So it is important that it gets diagnosed. Hence regular antenatal checkups are important, especially in the first 7 months. Every monthly checkup. Some patients are very casual about their checkups. May not be in Goa, but other places, most of the places, they are very casual sometimes. Between the 7th month to the 9th month, they should come at least once in 15 days. And in the last month, they should come at least once in a week because we check their blood pressure. If there's swelling of the feet or something, we do a urine albumin test to see whether it's complicating pregnancy, whether hypertension is actually complicating pregnancy or not. So all those things, fetal surveillance, maternal surveillance has to be done. Okay, doctor will talk about this little later on. Hello. Hello, good evening, Dr. Adori उलयता. म्हाका सांग दोतोर, डिलिव्हरीच्या टायमार ऑपरेशन जालें न्हू,